inyandiko y'ibanga y'amapaji 21. Uburakari bwa diplomasi bwahishwe inyuma y'inzugi zifunze n'umugambi mushya wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo ubutegetsi bugume mu maboko amwe. Ese wari uzi ko isura y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kuba ishusho y'ikinyoma cya politike? Kinshasa ni Rwanda ibintu bigeze kure. Ibyari ibiganiro by'amahoro byahindutse intambara y'amagambo n'inyungu za politike, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yivumbuye kuri Angola yishinja kudatunga urutoki u Rwanda bihagije, ikananga yivuye inyuma kwicarana M23 hamwe na Joseph Kabila uherutse gukatirwa urupfu. Niki cyishe inyuma yo Ishyamirana ku bakuru b'ibihugu? Muri iyi nkuru ndende idasanzwe tugiye kwinjira mu mizi y'amakimbirane akomeje guhindura isura ya diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Nyamuneka ntega amatwi wumva uko ibintu byifashe inyuma y'amarido y'ibiro by'abakuru b'ibihugu. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2025 amahanga yose yarahanze amaso umurwa mukuru wa Angola i Rwanda. Buri wese yizeraga ko Perezida Lourenço, umuhuza wemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ashobora kuba ari we muti w'ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka ibarirwa muri za mirongo ugeramiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyo abantu bakekaga cyangwa batekerezaga siko byagenze. Dore uko byatangiye. Leta ya Kongo ni Angola zagiranye ibiganiro byinshi byari bigamije gutegura inzira y'amahoro. Muri ibi biganiro Rwanda ntabwo yashatse gukora ibintu huti. Yafashe umwanya yumva ibitekerezo by'abanyekongo bavuga ari kumvikana. Yaganiriye n'abahagarariye Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero rya Anglikani, kuko izi nzego z'amadini zifite ijambo rikomeye cyane ku baturage ba Kongo kurusha ndetse na bamwe mu banyapolitike bakomeye. Angola yashakaga ko ibiganiro bizaba bifite ishingiro, bishingiye ku byifuzo by'abaturage nyakuri, atari ugukina ikinamico ya politiki gusa. Nyuma yo kuganira na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo inshuro zigera kuri 3 mu ntangiriro z'umwaka 2026, Perezida Lourenço yafashe ikaramu. Yateguye inyandiko ikubiyemo ibanga rikomeye, inyandiko y'impapuro 21. Inyandiko ntabwo yari urwandiko rusanzwe, yari umurongo ngenderwaho, ibyo twita road map, ugaragaza uburyo abanyekongo bagomba kwicara bakaganira, bagashaka ibisubizo birambye by'ibibazo byugarije igihugu cyabo mu rwego rwa politiki n'umutekano. Iki nyandiko yagaragazaga cyari gishya kandi cyumvikana nk'umuti w'ukuri. Angola yavuze ko kugira ngo amahoro aboneke hakenewe uruhare rw'abanyekongo mu byiciro byose. Yatanze igitekerezo cy'uko ibiganiro bishya bya Rwanda byakwitabirwa n'abantu 90 gusa. Kubera iki 90? Kugira ngo bibe ibiganiro by'abantu bake bafata ibyemezo bifatika, aho kuba inama y'uruvunganzoka itagira icyo igeraho. Muri abo bantu 90 bagombaga kuba bahagarariye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. 30 bahagarariye abatavuga rumwe nabwo barimo abanyapolitike n'imitwe yafashe intwaro, na 30 bahagarariye societe civile. Iyi formule ya 30 yari igamije kuringaniza ijambo no guca ubusumbane mu biganiro. Ariko se niki cyabaye inkomoko y'ishyari n'uburakari Kinshasa? Inyandiko y'amapaji 21 yarimo igitekerezo cyafashwe nk'umuti usharira cyane ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Angola yifashisha ubunararibonye bwayo mu gukemura amakimbirane, aho yagaragaje ko ntacyo byaba bimaze kuganira niba abafite intwaro bari ku rugamba batabigize mu ruhare. Inyandiko yasabye ko imitwe yitwaje intwaro irimo CRP ya Thomas Lubanga, ihuriro rya AFC M23, no kuvuga Alliance Fleuve Congo, Mouvement de 23 Mars, ndetse nabo mu mitwe ya Wazalendo bagomba gushyirwa mu nzego z'igihugu zirimo n'iz'umutekano. Kuri Angola uyu ni wo muti wonyine wacoca ibibazo burundu. Baravuze bati ntimushobora kubona amahoro mu gihe muheza abantu bafite imbunda. Angola yanasabye ko kugira ngo ibi biganiro bigende neza hagomba gufatwa ingamba ziremereye kandi zirimo icyizere. Izi ngamba zirimo
kurekura imfungwa za politike zose, gukuraho ibihano bamwe bakatiwe n'inkiko kubera impamvu za politike no kubahiriza agahenge k'amasasu ku mpande zose. Ku bijyanye n'imiyoborere y'ibiganiro, itsinda rya Angola ryagaragaje ko Perezida Joao Lourenço yafata inshingano y'umuterankunga w'umuhuzabikorwa mukuru. Niwe wagombaga gukoranya ababyitabira, akagenzura imigendekere yabyo ndetse akayobora umuhango wo kubitangiza no kubirangiza. Angola ntabwo yari yikubiye kuko yanasabye ko umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Perezida Faure Nyasimbe wa Togo, ndetse n'inzego z'abamwunganira n'inararibonye nka Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya bakomeza kuyobora ibyo biganiro imbere. Kandi Angola yemeye ko nubwo ibiganiro byabera i Rwanda, umuhango wo kubirangiza no gusinya amasezerano y'amahoro wabera i Kinshasa. Uko kugaragaza ubushake bwo gusangira ishema ry'amahoro na Kinshasa byari diplomasi yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko si Kinshasa babyakiriye bate? Ikinyamakuru Jeune Afrique kizwiho kumenya amabanga akomeye y'ibwami muri Afurika cyatangaje ko iyi nyandiko yagejejwe kuri Perezida Tshisekedi tariki ya 7 Werurwe 2026, aho kugira ngo iyi nyandiko yakirwe n'amashyinimpundu yakiriwe n'inkubiri y'uburakari bwinshi mu baminisitiri no muri guverinoma ya Kongo. Abategetsi b'i Kinshasa basomye iyi nyandiko bacika ururondogoro, bagaragaje ko batishimira ingingo hafi ya zose ziyikubiyemo. Ariko impamvu ya mbere y'ibanze yateye Ishyamirana no guheza umwuka n'u Rwanda. I Kinshasa bavuze bati iyi nyandiko ya Angola ntabwo itunga urutoki u Rwanda bihagije. Guverinoma ya Kongo yumvaga ko buri nyandiko yose igomba kuba yibasiye u Rwanda ku mugaragaro mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwabo. Kubona Angola rero itaranditseho amagambo akaze yamagana u Rwanda, ahubwo igashyira imbere ibiganiro bihuza abanyekongo ubwabo, Kinshasa yabifashe nko gushyigikira abanzi bayo. Impamvu ya kabiri ikomeye, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze yivuye inyuma igitekerezo cyo gushyira mu biganiro abahagarariye ihuriro AFC M23. Leta ya Kinshasa yagaragaje ko wari umurongo utukura idashobora na rimwe kurenga. Ntabwo bashaka kwicarana n'abantu bafata nk'abaterabwoba. Impamvu ya gatatu nayo ikomeye cyane, Joseph Kabila. Urabyibuka ko mu kwezi kwa Nzeri 2025 uyu wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakatiwe igihano cy'urupfu mu buryo bwavugishije amahanga. Muri ya nyandiko yayo isaba ko ibihano bya politike bivanwaho kugira ngo habe ibiganiro, Angola yasabaga mu buryo buziguye ko n'abantu nka Kabila bahawe uburenganzira bwo kwitabira ibiganiro by'amahoro by'igihugu cyabo. Leta ya Tshisekedi yararahiye irarenga iti Kabila we ntabwo akwiye ibyo bintu kandi ntiyemerewe kwitabira ibiganiro uko byagenda kose. Uko kwangira abantu bamwe Kabila, M23, AFC kwitaba ibiganiro byibajijweho na benshi mu basesenguzi. Ese umuntu yashaka amahoro ate akomera ku meza y'ibiganiro abo bahanganye cyane? Reka noneho twinjire mu mutima w'ikibazo. Hashize amezi 2 yose Kinshasa icecetse idasubiza inyandiko ya Angola. Tariki ya 14 Gicurasi 2026 nibwo Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo cyo gusubiza. Ntiyohereje ibaruwa mu nzira zisanzwe za diplomasi cyangwa kuri email. Oya, yatumye intumwa ye yihariye witwa Sumbusita Mambu amwohereza i Rwanda ngashyikiriza Angola igisubizo cyabo. Iki gisubizo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari nka bombe ya politiki ije gusambanya gahunda yose Angola yari yateguye. Mu ibaruwa ye Tshisekedi yavuze amagambo akarishye kandi atomoye. Icyambere yavuze ko ari we ubwe ubutegetsi bwe bugomba kuyobora ibiganiro no kubitegura. Ntabwo yashaka ko Lourenço cyangwa abandi bayobozi bo hanze baza gukina uruhare cyangwa kugira uruhare runini bakina muri politike cyangwa muri ibiganiro, abo twakwita nk'aba super mediators. Yongeyeho ko ibyo biganiro nta handi bigomba kubera ku isi keretse mu murwa mukuru i Kinshasa gusa, nta Rwanda, nta wundi mujyi. Icya kabiri,
kuri iyi mibare ya Angola yavugaga abantu 90 Kinshasa yayiteye utwatsi. Yagize iti oya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abantu 500 bo mu byiciro bitandukanye. Wakumva abantu 500 ukavuga uti ni byiza, barashaka ko abantu benshi batanga ibitekerezo, ariko siko bimeze mu maso y'abacukumbura politike. Iyo ukoze inama y'abantu 500 ikinshasa ibibaye inama y'uruvunganzoka, aho bigoye gufata ibyemezo bikomeye kandi byoroshye gushyiramo abantu bawe benshi, biba byoroshye gushyiramo abantu benshi kugira ngo batore cyangwa bemeze ibyo wifuza. Ni strategy isanzwe ikoreshwa kugira ngo ibiganiro bitagira icyo bigeraho, ahubwo bibe nka mitingi ya politike. Ariko ikintu cyatunguranye kikanerekana umugambi wihishe inyuma y'uko kwivumbura n'ingingo ishyushye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizemo. Iki gisubizo cyavugaga ko mu bintu by'ingenzi bigomba kuganirwaho muri iyo nama y'abantu 500 harimo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tega amatwi wumve neza ibi bintu. Barashaka guhindura itegeko nshinga, hanyuma Perezida Tshisekedi akazajya mu butegetsi bw'inzibacyuho kugeza igihe hatorewe perezida mushya. Ibisobanuye iki? Bisobanuye ko uriya mushinga utari ugamije gushaka amahoro mu burasirazuba cyangwa gukemura ibibazo by'intambara gusa, ahubwo hari hihishemo umugambi wa politike wo kuguma ku butegetsi binyuze mu nzibacyuho, dore ko byasabaga kuvugurura itegeko nshinga. Ibi nibyo bita kugundira ubutegetsi wifashishije ibibazo by'igihugu, usaba inama n'inzibacyuho kugira ngo wigize amatora cyangwa uhindure amategeko akubuza kwiyamamaza inshuro zindi. Ibi byose byageze Rwanda, Angola isigara yumiwe. Mu magambo yoroshye, Angola yababajwe cyane n'igisubizo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa Angola bwagaragaje ko ibiganiro biheza bamwe mu banyekongo, by'umwihariko ihuriro rya M23 n'abantu nka Joseph Kabila, bimeze nko kuvomera mu rutete. Nta musaruro bishobora gutanga, ahubwo bishobora kwenyegeza no kongera gukongeza umwuka mubi wa politiki usanzwe unamaze igihe kirekire muri iki gihugu. Ikindi cyababaje cyane ubutegetsi bwa Perezida Lourenço ni agasuzuguro. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe amezi 2 yose kugira ngo isubize inyandiko y'amapaji 21 Angola yari yifashishije, no kuvuga iyo nyandiko Angola yari yashyikirije ubutegetsi bwa Kinshasa. Uku gutinza igisubizo, Rwanda yagufashe nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushake buke bw'Kinshasa mu gushaka amahoro nyakuri n'agasuzuguro ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Tariki ya 20 Gicurasi 2026, hashize iminsi 6 gusa bakiriye yabaruwa ya Tshisekedi, Perezida Lourenço yohereje Kinshasa ubundi butumwa bwihutirwa. Kugeza ubu ndimo nkubwira aya makuru, ibikubiye muri ubwo butumwa bwa nyuma bwa Angola ntibiramenyekana, byagizwe ibanga rikomeye rya leta. Gusa amakuru ava mu nzego zizewe za diplomasi avuga ko Angola yirinze kugaragaza uburakari bwayo ku mugaragaro mu itangazamakuru. Yahisemo gukomeza kwifashisha inzira ya diplomasi icecetse, ariko ikurikiranira hafi ijisho kurindi ibibera muri Kongo n'umugambi wa Kinshasa wo guhindura itegeko nshinga hitwajwe umutekano muke. Muri make, ibiganiro by'amahoro byagombaga kubera i Rwanda kugira ngo bikemure intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru n'amakimbirane na M23, byahindutse ikibuga cy'intambara y'amagambo na diplomasi hagati ya Kinshasa na Rwanda. Kinshasa bakaba bashinja Angola kutamagana u Rwanda no gushaka kuzana abanzi bayo kumeza ibiganiro, na Angola igashinja Kinshasa kudashaka amahoro by'ukuri, guheza bamwe no gushaka gukoresha ibiganiro mu nyungu za politiki yo kuguma ku butegetsi. Ninde uzaharira undi? Ese umugambi wo guhindura itegeko nshinga Kinshasa uzagerwaho cyangwa uzaba imbarutso y'akandi kaga? Tuzakomeza kubakurikiranira hafi by'iyi dosiye umunsi ku wundi. Urakoze gukurikirana ubusesenguzi bwimbitse. Niba ukunze iyi nkuru, kora subscribe, usangiza abandi iyi nkuru, kandi utubwire igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Wowe urabona uku kutumvikana hagati ya Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizasiga akarere kacu he? Twongere duhure mu yindi nkuru itaha.